Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Lionel Daryl Remay unong apkul ka kinhon under 19 jongkri India ulayo ay ka khusnam best goalkeeper lani unong apkul ubakin saitam ha ka lumpung yele ka jong ka SAFF under 19 championship kabalalong ha Nepal bat kabala poisya kabakon ha ka singi sajjan haga jingye kun final kabalalong minta ka singi ka India kala penlim nya ka Pakistan da laiko la non Samla Lionel ubudena ka sinong Umroi Haribhoi district ulalong urang apkul jong ka kinhun India bat minta ka singi la penbena ba ulong unong apkul uba kensai tam na pedeng baro kibale simbenta ha gani ka lempung yele kai nalor jong Samla Lionel na India Mangleng thangkip jen ula yo ek khusnam most valuable player hagani ka lempung